An nyao luoni Opio Bobson. An anu abeda church me Nile Times. Mo bedo online newspaper. Chaki chia piche cha bito karo. Abino nuongo chima Paul. Kopa Paul. Reaction na jwa Paul. Moge social media. Moge radio. Ni ana cho amut me goba. Amay kobo ni gov't ugeo wiro Dr. Engineer Moses Michael Odongo Okune chalo Wonnyaci melao. An meta kobo ni yateni an pa bedi ching ichwa mutu. Anu atia kwa weme chabira chalo nu ati chialo. Don koporo longa me okobere kama oberu goba. Pienen goba chelli amedo winyere yit yo joken dia kobeteno me joken kana tia worie atia bir kede kwa tek kede bora kona. Mira ko bol wak melani ya pe kede ching ya mutacha. Da tene pe kede ching ye da pe kede chunyara raj me geng wira mor ke ken. Bora bera na me jo goya chim eno kenne ena me jo kada wot kiti barbar ko ole yine ye cho gini jo pol na kana te worie no jo te ber bora. Amay ko man petia be ban pikwana. Pien kopo ko bercha pe bereteni. Ni an na cho amutcha bero goba. Mira fitting mano. Me ario. Kopo kanetia wira da. Ni anda ni social media ni jori ame teacher. Awuro ate kere management kada tia tene ate me jo ngeyo. But gina ana ngeyo. Tini teacher me cha kene ana kwanyar ko ye kena. Beru teach me cho e mude Nile Times. Pien tia keto kwana address gina pe tia ngeyo. Tia keto kwana gina pe tia ngeyo. Gina me pe kere chin ye. Me do landu tia daga. Jo apol pe tia mirnena. Et gina nu pe tia ngeyo. Yini ya kwa wa joy kwa Nile. Kom da moko tama ko ni pamito. Nyo time ko discussing kede management me Nile Times. Pe kona discussing mono bedo decision na piran. Pinane ya loko ana kena. A deciding a pira ni kako de gina kela kop kiti. An ba man bedo kopa tek kapetwere. Ame ichani ramutuna komonye kom family na. Do pira teki an beda bo. Moro me ko ni dieka ko ke cheli gokonga romuni. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.